Jednom davno, 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 kada su se želje ispunjavale i kada se dogodila ova priča, vladala je duga zima. Bilo je jako hladno i napadalo je puno snijega. Zima je toliko dugo već trajala da se zabrinula Božica proljeća. Jednoga dana odlučila se prošetati šumom. Šetajući, ugledala je malu ptičicu gotovo smrznutu koja leži na tlu. Odlučila joj je pomoći. Uzela je meko toplo krzno i prebacila ga je preko ptičice, da se ona ugrije. A onda je Božica stala ispred nje te izgovorila nekoliko čarobnih riječi. Kada je završila, podigla je meko krzno i gle čuda, umjesto ptičice pojavio se zeko. Zeko je sada bio tako sretan, imao je meko toplo krzno i više mu nije bilo hladno. Zahvalio se Božici, naklonio te veselo odskakutao u šumu. Kako je vrijeme prolazilo, bivalo je sve toplije i toplije. Dani su bili duži, a i snijega je bilo sve manje i manje. No s dolaskom proljeća, naš Zeko je počeo osjećati tugu. A zašto? Zato što je svakog proljeća prije mogao nesti jaja, a to je njemu jako puno značilo. Tuga je svakim danom bila sve veća i veća, pa je Zeko odlučio posjetiti ponovo Božicu proljeća. Dobar dan, Božice proljeća, rekao je Zeko. Dobar dan, zeće, što želiš? Draga Božice, hvala ti na svemu što si učinila ove zime za mene, ali ja sam ti jako tužan. A zašto? Upitala je Božica. Zato što više ne mogu nesti jaja, a to mi je jako puno značilo. Dragi zeće, odgovorila je Božica, ja te više ne mogu pretvoriti u pticu, ali mogu ti dati sposobnost da jednom godišnje, ali samo jednom godišnje ti možeš nesti jaja. Zeko je sada bio jako sretan, naklonio se Božici te veselo odskakutao natrag u šumu. Nije prošlo dugo vremena, a Zeko je zaista sneo prva jaja. Bio je jako sretan, pogledao je jaja i odlučio ih je pokloniti Božici. No nekako su mu ta jaja bila sasvim obična, a on je za Božicu htio neka posebno lijepa jaja, pa je odlučio ta bijela jaja obojati. Uzeo je jedno jaje, stavio ga je u posudu za bojanje i gle, pojavilo se ružičasto jaje. Uzeo je i drugo jaje, pa ga je odnio na bojanje i gle, pojavilo se je žuto jaje. Tako je Zeko uzeo i treće jaje, odnio na bojanje i pojavilo se je crveno jaje. Uzeo je još jedno jaje, odnio na bojanje i pojavilo se je lijepo ljubičasto jaje. I još mu je jedno jaje ostalo, uzeo ga je i odnio na bojanje. I pojavilo se lijepo zeleno jaje. Sada je Zeko bio jako sretan, jako su mu se sviđala ta njegova šarena jaja. Odlučio je jaja staviti u gnijezdo. Sada je ovo gnijezdo odlučio pokloniti našoj Božici. Došao je do nje i rekao je: Draga Božice, poklanjam ti ovo gnijezdo sa šarenim jajima za sve što si učinila ove zime i ovog proljeća za mene. Božica je pogledala ta jaja, jako su joj se sviđale. I onda je rekla zecu ovako: Dragi zeće, puno ti hvala, ali te molim za jednu uslugu. Molim te da od sada, svakoga proljeća, uoči Uskrsa darivaš mene, ali i svu djecu ovoga svijeta ovim prekrasnim šarenim jajima. Zeko je naravno pristao na to. I tako je bilo nekad, a tako je i danas.
I uoči proljeća, blizu Uskrsa, Zeko svoj djeci svijeta donosi lijepa šarena jaja.